Tegas mentangan batasai pi ya benta bapi kuat siapan tip kum galenti pon kama bisa napu ke Instagram account zompi. Ngangit baru bun nangingi pendon kam ya ke Instagram account klaim ke zung menta namar sepelut ay ke pot zung tang de bangi pe ya giril video ban laj ya video gidur jong gi ve. Tahana ngan pen sai pi kum ke full gus na benta ban kama bisa napu ke Instagram om tang ke ve kita ga jing batai. Badhang ngan batai kan tup ya ke GIF perform bonus kita ki subscription kumta tir-tir lagi bapun ki benta ban saya ke konten monetization na po ka Instagram account zompi dengan itu ipi yagi rule bapin set up dan bapin follow bapin boot yagi angi kendon na ke Instagram account zompi kum ke new Instagram account tegas hadin bapila ban create ke Instagram account zompi teban kamai bisa ki don pun ki benta pat kam dai ka ba yangi ban boot ke gratis tegas pi yang kena ke main account janga ke bangal kamai ke bisa ke bangal pendon kamru slam je kena ke kau dengan batai pi kena ke future ha kena ke lenti pi laban pendap ke kriteria nak bentaban kamai bisa na ke Instagram account jang pi supaya ke video ke badai ha ke official YouTube channel friendly technical kas ke YouTube friendly technical ke lenti ke bapin tip ke social media practical grow and business subscribe je kena ke channel nak bentap pin grow ya ke business jang pi lan ban tip ke praktikal hagi social media gas kalenti ban kamai bisa na ke Instagram kum ke full breakdown ha ke bayadai usnam arjar person jahana ngan itu ipi A to set ha ke video Instagram monetization eligibility and setup gas broken down future by future gas kum GIF ki branded content subscription ki bonus with a requirement rule na kementa ki tip trick for each video dengan itu ipi ke Instagram monetization kriteria tongin sedang no ia ke video da kebangan batai pi step by step kawai hadin kawai ke kriteria dengan sedang suaya ke GIF kriteria ngana follower kana view don kam lane ka full working lane ka full understanding kampar la tapi iya ka screen record andre ka voice chong apat kedai ka ba tu ha pat ka ba sai ba iya pi na ka benta ba pin tip ya ka monetization chong ka full Instagram account jong bi ha ka new account ban put ki kindon Instagram monetization kriteria arajar person full breakdown te nadu besdang pila ban akses ya kanu ke benta ban ending ya ke future jong ke akal jong pi nadu ke fast pila yo ya ke Instagram basis partner program polisi kum ke community ni ban but ban upload ya ki real video lan ki post jong ki story jong kum ki original video ki bangi ring hidalade ki bangi shoot hidalade lan ngi la ban upload ya ki phone video lan ki music video ki bangi copy pat ke don ke benta bangi yo ban kamai handrai ke don tangkum do gumne ke benta kum ke subscription lan ngim yu pat ke ta bonus ngim yu pat ke ta add-on ta kamen to yang ban upload da video jong gi ve namar ke Instagram ka tip te la dangi upload da ki copy paste ru ka tip be na ka da to ngin shoot he ki video la dang ngiring cha klau sapo ma program la dang ngiring ha kana ka benta ngila ban leo ya ka original content the follow ya kana ka option ka basis eligibility apply to all future ngani to ipi boot ya ka Instagram partner monetization policy PMP bat community guideline jongka kum ke rule baka ai bangi haban upload ya ki original video teneng kong hane ka pa ar nga oi pi ke dai kam authentic account phim dai ban don ya ka fake follower na ki spam follower ki misleading engagement kum ki fake like ki fake comment kum ta ter ki fake view pi dai be ban wat ya ki original la ki real follower but ki real like ki real view kum ta tiga country eligibility jong iru piti be India plus nang bon oh ya ka country kala be ban suggest ya ka Instagram account jong ban yo ye ki ne ki benta ban monetize ka account jong ladang i don kam ban sen ban ngilaru ban sen da hanen ngani tu ip kan mix pat kai kata kan nis dai kan lenti ka ai kan lenti pi yang kum ki tor haba pisna ya ke video pisna ya ki real video pi batai ne pi le real pi shot real ne pi keren si keren sang la pi keren bha keren mit ne le ne pi pidai kiba lejing mane kiba kumno kat ba pimon kata kedai kanis andre lada pidon kanis lada pi upload ya ki funny video kum ki copy paste yang baik hakata galente lada pi script ya ki real video da ka pi sule vlog travel laru
le baik gum kita lada pi upload ya ki music video le baik gum kita lada pi shot lada pi comment ru le baik gum ta kum ba pi tip ya ke kategori kedai ketagai nis ke bagi on dance video ne vlogs ne ki perform video ne ki phone ne ki music video ki gaming ne kum ki free fire example ka ba pi le gas kedai ke lenti ke ba pen ngatu ya kita ke gatri ke ai ke lenti pi yang hapo ke Instagram ban upload ya ke video zompi jahan ngan poi pa ke bentar ke basau kum ke akau speedon kat nos nam la kat norta hapo ke Instagram akau tetapi create ke new akau pi hapan suggest ke real ya ke real ak zompi kum ba kat pra plus ke badai baik kat pras nam senang dai ke akau zompi ke hapan long ke barim ba kat pras nam baladap krino andai kata ke real date of birth song pipi haban register hana ngani shi pi kum ke engagement pat kedai ke juniors audience na ke benta ban purchase ki like ban comment te gas hana ngan pensai pi dai ban le unta handrengi ban wat ki real follower ke benta ka bahang handreo pat ni dai ban don kam ya ki original content no use content no tiktok copy paste no any copy paste video no watermark video kana ke dai ke benta ban singau thu ye ke ko benci kai langsung ke Instagram perform ending dahana ke benya pat professional account switch to creator or business profile guys tong singau thu ye ke ne ladangi dai ke Instagram ke batumai tungin bandon kam bantun on ye ke profesional tersebut account jongi nang bangila ban le ye gini baru te ba prapat hane payout setup link payout method meta payout in professional tersebut guys la pem sung thu ban sengap ya kene ke jeng bata jongaru pihak baik ban sengap arsen na lasen ndrai ngabata dek ten kaste bat ngabata pat ya baru ki jeng sengap thu syai bat ki jeng benta ban don kam ya pi ban but ya ke benta ban tip ya kata ke Instagram ending ha baru ki benta kum ke fulgus dengan itu pi ladanga itu ke main point ru ke dapat ki kitin ki ba syai bat ki ba la ban ya rat pi gas ban tip ya kene ke option tegas baru pilal tip ban le ya gini ban ngarada ban itu ya pi step by step na du we du pra kai kita profesional tersebut kumno ban le ki egi konten kumta teman tangan pose ke benta bat ban sedang ke video da ke bang apatai ya ke GIF monetization karena follower karena view ngidon kam ban yo ya ke GIF monetization kumno bat ban kamai na ke GIF tehan ngan itu ipi ke detail jong na ke video ki viewer ki la ban visual na ki send ya pi ya ki gif ki badon na ki real jong pi la ban kamai bisa na ki GIF ki ba pi receive tapi la ban yo ru iya ke eligible kriteria kumba minang pat ki real video jong pe ki dai ban poi kumba chila ku view ha baru ki video jong pe hapo live house ni sampai hapo live house ni la dapi upload sandali ki video ke poi sila ku la biang la dapi upload sispa tali video ke poi sila ku ka biang kumta hapo live house ni tapi la aru ban akses ka hapo live house ne tam asni la sni pila bai ban yo ye gane nama ngala deble ele de tangala timo te gas ke benta ke ar pada ke option ni dai ban long kita active reel must have a post at least one reel in the last 20 lena 30 dengan itu pihak kita reel video ki bapi upload na bentar target jong kriteria GIF pihak ban upload kumbasan lagi reel video hapo live house ngi gabamut man la ga live house ngi hapan upload san lagi video ka piang phai ngi ta ko dai tang san lagi video chi banai la biang ta follow ta step ta ka country jong ni ta ka yo bai mo ke India wan nam yus ngotu ba kala handai ngidan kampat ban kerja ka Instagram account jongi ke balong baik kat fras nam senang Tahdin bangil ada ban le ya kene automatically kan wan kata ke set up na banta ban ad ya ke bang account jongi ban stand for ke bacana Instagram cha ke bang account jong ke benta ke ba arpat kedai ke branded content ke benta ke ba ar bang ban ke mai bisa kedai ke branded content partnership collab dan itu ipiana step by step ke kata ke branded content kedai ke benta pin promote le ban le ya ke sponsorship tengi hapan upgrade le ban thidagi advertise ki badon hapo ga Instagram ban promote ya ke reel jong asam pilngi tit ya ki vlog ki follower ki view ya kata ke reel jong ni hapan tit na po ke Instagram ad kata ke community ad barhana ngani chutan pat ipi kata ke content dan ke branded tem kata ke promotion asam pil ladang upload ya ke video asam pil ada don ki pralok song pi ke badon kum ka dukan tel ki ong promote ya ke dukan jong ngin IP ke pisa te ki IP ara jar tengka ke pisa
pi promote pat pi ong halo kadai kedukan kedon hang ta te kidon ki tier kumta ki babes kidon ki umsu ki babang kidon ki sini ki batiang kidon ki raungap ki babas lena ki kumta tier lena kidon ki mobile phone ki babes ki iPhone ki ram dor hang ne lena kumta tier kadon kata kedukan hang ta pila ban lek sim ban lek tit kata kedai ke branded content ke bagi ong ke tin parang pada kin jong ipat kedai ke promotion lena kata ke jing ye pen pesan lena ke jing ye pen kiu ya ki mar jong ki vai leng ba ke pisa kata kedai ke branded content kam dai ke pesniu kata handai la video ke branded content pila ban upload ke video kumta handai da ke papi set apo ke description jong kata ke video ke Instagram he kan rap ep pat kan pensai pi ya kata ke jing mut jong kata ke branded content pat pin yo ru ya ke jing ke main ke pisa kumta tiar barhan dengan itu pi kata ke branded content kedai ke jing mut jong pi mo la tapi promote ya kedukan jong ki vai gi IP darak arajar ke labiang handai la tapi kwa ban promote man ke pore kita video pila ban sim kum ke tax arajar si benai la arajar sistem tier man la sistem kata ke song pi kata kedai ke branded content pergi eligible kriteria nak benta pa penyo ya ke creator kum ke branded content business akau pila ban follow ya kini ki rule jong ke monetize policy kenang ba penyo ya kata pimdai ban le lena pimdai ban wat ya kita gi fake follower dan gi fake like kita gi fake follower but gi fake like gi fake follower kita ki sampai la tapi pendon kami gitu ki follow unfollow group te ki follow ya pi da ki fake account jong ki kum ta tir ki follow da ki fake account jong pi ki follow da ki ve an ra oi wat la dangi tit ya ki follower ngi la bai ban tit ya ki real follower kum na ki ki benta ki badi ya ki follower sa provide pad da ki real follower da ki fake te pila ban le ya kata kum ke transparent tak sing pat pila ban pendon kami ya ke page partnership with tak pi hapan upload ya ke video bat at ya kita kum ke partnership dengan tu bayi kata kum ki content quality ki dapat ban long ki original advertisers friendly post pem dai ban copy paste nagi webat ki bro andai ki video pat ki dai ban long ki bapi record hi hapo kata gadukan ke bapi keren himapi ke bapi ring himapi ya baru ki tir ki badan hapo kata gadukan kum ta tir kata kedai ke jing sang tu ka ba sai pha ke Instagram ya kata ke video jong pi ba kedai ke branded content ya ban shop pat kata ke branded content pila pila ban lainnya setting creator branded content tool the enable ya ke branded content approval kenang pila ya kata pila ban yo ya kata ke partner brand and also approve you te kita kedai ke jeng sisa dengan itu ipihane kumbapi ya ke sampai la dapat pim tip ban request lan la dapat pim tip ban set up ya kata ke branded content se komen ya ke video ngan se itu ip kumno ban set up ya kata ke branded content dahane ngan itu ip ya kata option kum ka branded content te payment pat kum no pinyo na kita creator directly na kita ki brand pinyo ya bisa ke Instagram kam IP ya bisa da ki promote ya kita gitir han ra ka bisa hi kan mau la dap don ki ba ong example promote ya ke Instagram aka jong nya pi ong bun ki follower jong pi te pi ong halo pa ba snga pa subscribe ya ke channel kum talan da snga pa follow ya ke ka account ta maki kan IP ya ke bisa kum ba ke Instagram kala ong ya ke jing sisa ke Instagram ban IP ke bisa andrai biha ban sim na ki biha ban pan he kum ki brand promotion tega balai pat hane kedai ke subscription ke subscription exclusive based content kedai ke content nag matagi follower jong pi kum bangala da ban patana po Facebook ke subscription kedai na matagi follower monthly free gas hane ngan skip ye ke option namar ke dai bai tek kum ke Facebook subscription ngan recommend pi hane da ke screen record sem ba chak ke video ba tip sai ke subscription kedai ke subhabat ke badon kampai pi ban tip dan depan kemai bisa ke subscription ke rap hai pipan kemai bisa na kita ke dal sang apa je ke video ke bang bata dadang bata sepang ke Facebook ha ke video tu kam le ke subscription ke dai ke ju ke benta jahane ngan itu ip ceka webat ke benta kata ke dai ke perform dan ke bonus bis ending jahane ke kata ke bonus ke dai kum kam ke jingker kumon lain ip kum ke jingker ku normal ke bonus ke dai ke bala ban penrius pa ya gitu baru ubru pertai baru pan Instagram udah ula ban yo ya ke bonus nama ke bonus ke laban ya rap ada ki pau lak
$10 kelawan kamana ke bonus ngi ke India lana ke Meghalaya location jongi balangi yu ke bonus namar ke Meghalaya he 4% kamsa ya ki nom Meghalaya ban kamana ke bonus kisah tang ya ke UK Canada pada ki wepat ki state andai ngi kum ki nom Meghalaya ladang iku ban yu ya ke bonus sapu Instagram ngi hab ban delete ya ke ulah kau sungai ban create daga new account kum ban create pat ya ke new account ban yu ya ke bonus create ya ke account dak ba download dagi VPN bat set ya ke server ha ke VPN jong pi dagi United States of ya ke location jong ke mobile phone device jong pi bat create ya ke account long bau Gmail na phone number tang kata hai pi laban yu ya ke perform bonus sapu Instagram account jong pi telah dapim tipan create ya kum kata ke account pi laban komen ne ke video ngan perform ha ke next video ne ke bentar ban sina ya kum kata ke video dengan itu EPG detail pada kota ke bonus eligible criteria region only available uninvited region India limited access in arajar arusan pilih hanya bagi India no dengan itu EP hanya omlai ke India ru kelaban yo ke bonus handrai la tapi follow ya gini kiro te omlai ke India ke register da phone number kam laban yo ke register da email ke laban yo dan dengan itu EP kum kam perform jompi ke region available invited la da kata ke bonus ke don ke thong te ke suk bhai ngi ban fat ya ke thong handrai kata ke bonus gas kam don ya ke thong kata follower kata view kadai naki tim lana naki try jong ke Facebook he ban invite lada kim ibiang lana kim imon yang ban invite cerita ke bonus ngim yo ban set up handai kata ke song haki he ban invite yang kat kum ka rule ba ki kemen ba ban invite ki long kumna karil jong kadai ban long ka high engagement ki babun ki view ke baru viral ba kum tam ki real video ken bar ki follower jong ki dai ban don at least 1,000 sanang ka recommended kata kita kecing terang jong ki ban invite yang kita ki constituency aktif atau posting regularly bang haban upload ya ki real jong lai terlihat postiyo rengkat ki Koreal real buat ki Koreal foto Koreal post ki bangi follow dan ki bangi but ya ki anjul jong Instagram account teman setup guys ya kita ke performance ni laban chef ha professional dashboard bonuses few innovation ni laban ya kita ke eligible accept program but start ending dah ke bangi klik set up ngilayo aban set up bat ke best perform ngilaban ke my example chief $10 hadu $1,000 naga web ke video ke perform hagata ke option na ong epi ladang yo $1,000 ke pisa India ke poi kendai pau hajar chanang na kata daw ke bonus kedai ke balaban penerus pa ya obreu hapo ke Instagram akau ta hapo India Meghalaya no ngim laban yo dalele ru dap ke waban yo setang bapi hap heban upload original video shoot hitalade omdon kaman ade ki musik wala dafi ade ki musik ru pimyo handai la dapi haban art kumki original photo baik lena pi perform kita ki editing dada don kita ki music video ru haban hai ka kawas jong pe helena kata ka video jong pe bu kum ke bakraw ya ka music bat kata ka video ke belong original bat ka language jong pe mainly kada ka US Canada lana UK kata kada ka bentawan yo ya kata ka perform milestone bonus. The additional requirement for all monetization future the hang ne pila I ya ka future na ka require but ka description factor identification must be turned on terkait dengan isu ke country ke acts eligibility kada ke badan kampanye bantip kum ke meta monetization country list tiki bang akau jongi lenagi pioneer akau jongi ki don kampa ha ke Instagram akau jongi ke polisi kim dai ban longi violent om dai ban don strike om dai bat ki fake high engagement lenagi reuse content om dai ban don ni hape ban le original ban follow but ketak information ru kakwa ingi kum ka requirement about meta payout trihol padahal dengan penipu ru ya kitul mo ki bayar apa yang ban tip ki gif kan no follower ki branded content kan no follower ki subscription kan no follower gambar sispa ke lena silak view hapo lakal sengi ke India ke yo bai ya ke benta ban monetize ke gif na ke benta jong ki view war ban sen yangi
padahal dengan tipe ke branded content pat kadai kam quality ya ki real video engagement ke bangi don kam ya ki page by brand om na ke Instagram ngi haban sim kumbang oi pemene ya ke sana gitu gidong pak promote he te ke subscription pat ke don kam kumba si jar plus si follower active post padahal dengan tipe ke India ke yuk by pan yuk ya gini kumbang oi pe ba pe haban pe na to Facebook ke bang ada ban batai ya pe ya gini ke option step by step te ke bonus hane invite only pila ban yuk ya ke real engagement kum kita ki US Canada UK pihak ban follow ya kita ke option ke bang batai pemene nang mo pin singal tu ya kita ke option bang kamai bisa Instagram te ke jengkel li zonga hane ka tanggal depan batai pi step by step singal tenat ya kena ke jeng batai jonga step by step ngan dengan batai piru next video ya ke lenti ke basai ha ke banta ki wepat ki comment something